karuan tak. Kaleng kacang lewat kaleng. Ye. Kene hidup ragu-ragu. Kena mati dek, kena hidup dek. Kalau dihidup deneh you know. Dijajo cino ngos ya sangkang ini ke dibuat. Aduh. Jangan terus ye. Be. Nah. Ya nak. Aja gaji. Hidup aja keragu-ragu. Orang hidup ragu-ragu. Apa lah sih? Cuma sibik-sibik. Orang ragu-ragu. Dia mulut tukang jajan. Jangan dilenak jajan. Aji cilik. Ngomong. Kene banyak ngomong aja dihilang. Sedangkan Didian mau jaga. Mula lekat pada dia. Didian. Worto pang payu pulas pang mat. Ngeno lagi hidup. Hidup lagi kejar Gus Dur. Kam di Ciban. Siado hijau. Bagaimana yang morto? Ngeno lagi hidup lagi. Ngeno lagi. Wah, ada ciluong yo. Jenang cibanasan. Ija ada jelema mah tengah pulau. Ya sedang cicinkan. Tidak ada jelema mah tengah bangke. Mang tengah pulau. Tengah pulau apa nasne misi sapudo. Ne marun ne jo sing sapudo. Lemo gobane patuh adane melenan. Ne madan alis kumis jenggot pacinawang. Yan bedur madan buluan ini madan rambutan beten madan buluan. Ne alis kumis jenggot. Oh, ne rambutan. Alis Ne buluan. Ne durian. Tahu ne durian. Onyai sejian. Nah, ne rambutan. Rambutan. Ne buluan. Ne durian. Ne kulukan. Ne kulukan. Ne bangkean. Ajo kulukan. Artinya nombok itu gobaan bang. Gobane patuh adane melen asal bedun. Buluan, Bom, bulun sipah, bulun tangka, bulun. Artinya mekat. Ada bulu. Gede irit. Ada bulu. Nih, bulun sipah, bulun tangka, bulun. Gede irit atau? Gede irit. Gede sing maya. Sing gede sing ada dua macam, gede mengkutang-kutang aja, gede irit. Yang gede irit. Yang gede irit. Gede jo. Ontol no. Yang gede mau kutang-kutang. Ye. Bukan dajo. Bukan lo. Bukan dajo. Yang itu ladang gede sih ngalengin cet ya. Sing benan ada gen gede ya sing mau gede. Aji gede. Gede ya mau kutang-kutang.
mulu kedek irit aja kedek kutang. Irit kutang. Meh. Ni maro jelema bawaya. Jadi Sing jenggot nih. apa deh? Agak gigi. Jenggot ada aneh. Biar ini yang penting aja sehat. Tinggal sehat di kelamalia nih. Maro bangun ingat olahraga langsung lari nyak yo. Enten? Lihat ke wah mengalih. Maro bangun langsung olahraga lari. Nya nubar. Olahraga sih ada nak ubar. Ayo udah kan? Maksudnya olahraga lari itu jantungnya pang sehat. Jantung nak benih nasi belah. Mau lengah? Bila guys. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Sakit kan aja dah hadim lah. Benar, wong anu begedeng sih pasal wong nyang umah benih nu. Mencegah. Maro Bangun, oh nah tuh langsung lari. Maro bangun, buka pintu Itu nak ngomong. Maro bangun langsung lari sepintu. Pakai otot. Sing itu maro bangun jemak kunci serag kunci pintu maro buka maro bangun buka pintu mau kunci sing karo cicing mau kancing aduh yang oren anu jo Maro buka maro bangun. hah? Gede lampu apa jemaji petang kamar sini. Maksud sing kene Maro bangun gede lampu ngeneh besaklah. ada le Maro bangun gede saklare. ngeneh balon yan misi balon jangan misi balon coba Adi benyar. kengken no Aja jak dua ke adi benyar. pas keto pelit otan itu maro bangun pang misi Tapi isi nanti balon sing dah misi setrum. Kerana nanti bedak ledek saklare. Sing hidup. nah yan po tawanci anu sing misi setrum terus ngedak kerteng sakar yan sing mau budong mudian ngedak kerteng sakar jadi orin jak mau mangkong apa ora iki ben Dok jangurin yang enak-enak. enak-enak Juta maro bangun. Ngai kopi. anu listriknya kan Dok rumah ayo. Saya tadi. Maro bangun ngai kopi. Nyemak kanker malu. Ya limo ke sedot dah. emak cangkir Nyemak cangkir, mak kopi, nyemak gula, nyemak sindok. yang ngerti di jauh Iya, iya kan? Ngai malu. bisa kelemah yang ngurus sendiri Menyelam ni gara-gara. gara-gara macam antos yangat merontok Lo pengayangan. Iya. Iya. Kucing. Anu 7 siang ngonci Pamo apa Pamo apa mana itu Pamo. wah cang bingung morto Ambil ngerokok. oh, ngopi ngerokok kopi santai Macam orang. mau nama apa asat Dengar aja. ingat Balik TV. Mana semontan? Ambil yang ngerek. amati wo botak Ikan lagi. dong jekel kanggo dong bes otak ngitung TV ngitung radio ngitung meh Tu banyak praktis kah? Panengken orang cicang lari semangat ngai cicing nak dengar. Inilah gaya. yan cang eto singo yan cang lari semang ngulik kelot ke tajau ben becat ben ada yang sing itu tepuk kan cicingnya nak kene macan yo beliwat ngajan jo tahu anjing pikirnya itu Engkau dah.
Kijo ya timpal tu. Malengah. Nak gitu yo. Gitu ikan. Siling tuni baca santo sincang hati marah teka. Ini tuni. Dia ancam mengajo-gajo sing ada aja. Hah? Mengajo-gajo. Maksudnya kan? Koyong di dian. Mau jago-jago. Docang bamunya ulah balik. Apa gajo-gajo? Mau gajo-gajo. Mau jago-jago. Ah, mau gajo-gajo. Apa dia kata dia? Mau gajo-gajo. Mau jago-jago. Gajo. Gajo, ga dan juga gaya aneh saja. Beh, saya ada nak. Mau jago len, ngai saja len. Saya jual mau jago. Jadi Jimmy lu mau jago. Kene di liak sing bo jan daftar liak aku udah liu rapat ke sini tanggal 1. Nah, ada sing main gaji, bro. Liak apa man gaji? Jadi kene dong orang itu jadi mau jago-jago. Aneh jago, mati ya jago. Liak aja jago setiap angkul-angkul pintu gerbang isin tulis liak dilarang masuk. Iya udah sang masuk. Ning rumah besu. Baru nampi tamu liak dong. Selia yang aneh kanang. Kau isin busong itu. Jadi kene nya. Ya mau jago-jago. Pulas kuluk kedat. Ngenos ngadane tau. Yang ngenus sing api ini apa mati? Ah, ganus. Oh itu. Macam di ini. Di pulas itu. Jang pulas dini. Ya na dot nak tekoleng ditu cinepuk ang. Ya na do nak jang dini. Ya na do nak leng ditu. Sing ado nak teko. Di pulas. Ini mah ya kau lihat aja je berdamai kan. Di kakak. Hah? Ini jeng mau berayo mati. Bener. Pasti ada nak gelam nih. Ambulan mana ya? Ada nak kedek tu. Pasti kepada lihat. Aduh lihat mau mana? Apa kedek tu? Lihat bas liunar pines. Pines. Saya aduh lihat mah Ines. Jadi kene cipulas. Cabulas. Cipulas. Cipulas. Pulas apa cara itu? Apa dah? Jadi kita pulas. Mula keto. Bang. Pakai wah lihat. Dia mau apa ini nih Pak itu? Bang berpikir lihat. Yang pulas kene nak. Ya, Praktis. praktis. Kia malu muadang dalu marah bubu. Ya siap. Muadang. Pulas. Kiak malu. Cipulas jang bubu. Ah, Oh. Jadi harus siapa banget? Siapa banget? Bulog daplek motor namanya. betul duet. Si oreki yang pulas terus si mumi cincin yang pulas. Ini nak wa bang malu maro muadang. Atau muadang malu maro kia. Uat. Wan, Uat. wan. Maro praktis. Persis cara bangke si kango. Apa lagi? Cara bangke muka si kango. Nah, tuh, nah. Oh, gitu. Jangan bubu aja ayo asal.
Aja ayu. Cajen mekelo nampe ngayu di jero sing keto cara ci. Samang. Samang iya. Sekan Awak jambo kang lang na cuma ngajak ayu. jangan di jero cajak itu. Jero. Ya nada nak teko. Aja ya pulang. Siap. Au. Jaga enang kodo. Kod ngen. Yancang orang kacang Cikapri. Yancang orang mobil ci sedan. Au. Au. Ya ada sakit kene kacang Capri. Ci orang mobil sedan. Jadi marang ngelindang aman buat dawang timpal, dawang sing timpal. Kapri. Ya. Pasti ada. Kacang. Kapri. Dadah. Kacang. Kapri. Ya. Ya. Kacang. Ya kamu. Ya jadi. Mobil. Apa mobil? Kacang Capri punya. Adiknya. Dari gua ayo. Kacang Capri apa misi? Ini. Misi. Kacang Capri secap. Dijone. Ini mana? Mobil. Sedan. Pas, pas. Pas, pas. Banter. Toyota. Kijang. Daihatsu. Zebra. Kulo. Bangke. Kacang. Kacang. Capri. Mobil. Sedan. Ah, itu malah cocok. Kacang. Capri. Cocok, cocok. Mobil. Sedan. Minyak masa anu ingat foto-foto nah. Mobil. Sedan. Kakak 5. Kacang. Capri. Mobil. Sedan. Kacang. Capri. Banyak pas. Sedan. Mobil.
Tidak bonek. Tidak bonek. Ora. Apa ra? Apa? Uli tuni dedak. Apa? Saya ngerti le tuni. Apa gede lagi? Tidak senang wah. Pane mingalang gopan yo ken-ken mau kesaki. Bingung. Ikaw ah. Along. Along cing artiang. Cara Rejuno. Rejuno lungotan. Cekek. Wow. Uli pingan, Bang. Apa ketakon? Au yo kemut po, nya na mali mo nya. Takon yo. Ibu. Uli DJ ibu main celapat-celapat. Kemudian ke gina ni boleh. Irap aing ibu main ngenon main ke desa nanak. Lawan. Ye. Oh. Alung kena. Bo. Jang bang tiga itu. Menyamoh. Lian bertaruh yang guru. Cibani cikisya aja ya. Cibani cikisya. Coba bang. Dari sini. Pokoknya jani ngalir timpale. Yang kerja kan Yan boleh kerja. Cina gol. Yan bertegol jangan dam. Jalan ayo timpale. Yo. Cara kena apa bener? Diajak ngorto cek sim kita ngalen yo. Wanya di bode. Ini sengadolen. Waduh, ini itu bisa nu. Perayaan ini ngomong jangan wani. Iya. Yang merupakan jadi jangan keciman atau lagi. Hei, bakal ngenyaken ke si mana? Hei. Doi bong. Ngenape landa? Kung iya ngenyaken jaga keciman. Jani jaga kukole paling gede panjang kerja ga. Banyak di kesiman. Nih, aneh ngai. Apa gue nih bakal? Apa?